Мен педагогикалық психология мамандығында білім аламын. Қазіргі таңда мен педагогика психология мамандығы бойынша білім алып жатырмын. Осы жақын арада мен Алматы қаласынан академия құтқару бойынша білім алып келдім. Бұл менің ойымша студенттерге деген үлкен мүмкіндік. Жалпы бәріміз білетіндей, қазіргі таңда психолог мамандығы өте қажет. Сол себептен барлық мектеп бітіруші түлектерді осы мамандық, яғни педагог психолог мамандығына шақырамын. Образовательная программа «Педагогика-психология» сотрудничает с ведущими школами города. Поэтому, поступив на эту специальность, вы научитесь работать в паре со школьным психологом, работать консультативная деятельность, диагностическая, коррекционная, научитесь проводить психологические тренинги. Поэтому я вам очень рекомендую поступать на эту специальность. Hello, my name is Cynthia and I am a master student of pedagogy and psychology. When I was in Nigeria, back in my country, I was looking for a university to study for my master's degree in psychology and education too. I came across Magulan University, also known as Pagoda Pedagogical University before. I did a little research on the pedagogical program, and I found out that they have not just theoretical basis, they also have the practical basis, and the atmosphere in the university, the students, the teachers, they all seem welcoming. And so after my research, I decided to give it a try and come to Magulan University. And so far it was a really peaceful and it was a very lovely experience. The teachers, most of the teachers, they speak Russian and most of them they speak in English. So I was able to study with my group mates, and also I was able to do most of my home tasks, my exams, my research works, all in English. And people that don't understand will take their time to maybe translate and understand them. So I would say that it's a very lovely experience for me, and I also invite you to come to Magulan University, also known as LK Magulan, to study for your master's degree. And also considering doing my doctorate degree also in this university. Right now I'm taking a Russian speaking class to also improve my Russian, since my teachers are trying to improve their English too. So I think it's going to be a very good experience for me to take the next step in my future in this same university. Thank you. Центр практической психологии Маргулана университета является крупнейшим в области оказания психологических услуг населению. Мы оказываем психологическую помощь всем, кто к нам обращается, а также мы сопровождаем наших студентов в течение всех 4 лет обучения в нашем вузе. С первого курса в период их адаптации и на протяжении всех 4 лет обучения по снятию стресса, по развитию коммуникативных навыков и выбора профессии. Выбирайте Маргулан университет и нашу образовательную программу «Педагогика-психология». Мы сделаем вас лучшим в своей области.